Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numanagparabor ka, romangay ka. Tulungam ti padam a tao, kat tulungan nakamet. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Marurudak? Manon nga oras taan nakatugaw dito eh. Awan matlangan dya order ta. Kuna jay waiter, aguray ta iti 15 minutes, talutun dapay. Kan makita mat, adu ti customer ta. Awan bibiyang ko no ado ti customer. Mabisina kon. Iso anas ken nga iserve dan jay makan. Unay kalakid din aya bakat. Nalaka kang agpungpungtot. Kan may sa, 5 minutos tapay lang mat nagtugtugaw dito eh. Manon nga oras para kanya. Bakit? Happy anniversary. Kunakbot ngamin kan ka asaan adito'y a restaurant ti pangananta. Angam ipilit mo mat. Kita man, nagbayag ti serbisyo na. Fine dining dito eh, bakit? Iso dito'y tinangawisakan ka. Tanapintas ti ambience na. Basta, mabisina kon. Inka i-follow up dya order ta. Daytam gayam ti order ta. Iserve dan. Makangkanyak dagita a waiter. Oh, Jun, apay asaan ka matin nga tagtagari? Awan, Nasaktan ka kadi gapo iti panangungot kada tayo babae a customer? sa anak namin ana Erwam ang mapagpabainan. Nasken ama irwam kan. Kasta talaga ditoy. Ado dagiti na reklamo a customer. Imbagkan ka tanabayag kan, kan narwam kan. Ditoy, nasken anapuskul ti rupam. No sensitive ka, awan Awan lang rod kwarta kon. Kung tanak pa iti customer. Ay, nadala ko mamaitulong ko kan ka. Awan pa'y pamasahik nga agawit kit di ah. At trabaho takit din. Ang mga numakita na ka dito'y gina-istrikto ang manager. Ung tanda ta, sabi may samot dayjay ang istrikto. Ay, mas talaga ti luto da dito eh. Wan nga rod, awan makunak. Awanan ti rurod mo, tanabsog, kanap nagkaanangan. Mabisinak lang amin itay. Antuin ti ba niya yung sir? Ma'am? Agyaman kami. Atoy, para kan ka. Tip mo. Thank you sir. Agyaman ha. Arnel, dakkel samot unay dya inted mo at tip ija waiter ija restaurant. Manula ang matngay, jay talugasot. Inikamla ko man iti 50 pesos. Narigat ti trabaho ti waiter, bakit? Napadasak daytan. Tanagbalinak mat a waiter edi. Ay, di mo laam mo. Amangan no isugal na laang dayjay a kwarta nga inted mo. Tinapatag, nang tedak ititip na. Apay nga insardang mo tilugan. Nakitak jay ubing a pagpapasyay nak iti sapatos ko. Dayjay man Kat, anya ko maita. Inaklay pa siyan ti sapatos ko. Urayan na kun ditoy, mabiitak lang. Pakpakawan ti aguray. Mapanak nga rod ag shopping dita mall. Adan pamasayam nga agawid, Jun. Adan, imbaglakit din. Tayo kan lang ititip di customer. O, kita man dayta. Kunak na magmag na akong agawid. Nasingpet siguro dyan ang ititip kan kanya. Panagkunak at nasingpet. Sana kasi iti misis na anaungat. Nasaya at tada pa yun pamasahim ang mapanag-eskwela inton bigat. Wan nga rod. Sapay ko ma, tao madupay tikas kan kuha na ama nagtulong. Dagita ti ginatgatang mo. Wen, badbado kanday to'y bag asa nga 10,000 a pesos. Ay, unay kamatan bakit? Nagadupay lang tibag mo asaan mo nga usaran ijay balay. Ay, wen, nakadisplay lang ijay.
Ken nagano ti badom ang nakadulin lang ije kabinet. Dagitoy nga minti uso ita. Oh, anya? Naipashine mo dagiti sapatos mo? Wen. Kita amat nagsilangan. Kat, manungay timbayad mo ijay ubing anang shine iti dayta. Nalakalang matisingirda. Ninayunak tapno at daigatang na itikanan na. Ay, sika talaga. Iso ka takay kayat da kaaluklukwen. Tanaglaka kamot ang malukloko. Tumultulong aklang bakit? Ala, intan, agawitan. Taamangan no makakita kan tumanan iti agpalpalama, kat mapanmumanan ikan iti kwartana. Ay, Arnel, madimot tinalabos ama nagtulong. Abuswenda ka? Kasla saan kamot ang naglinis dito'y balay? Ay, naglinis akmat, ma'am. Kita aman dagito'y paladpad. Nagtapok matlat ta. Kat no pinunasak mo't dagitan, ma'am. Punasam, ulitam. Jack kaya't tinakataptapok abalay. Amo matday ta. Uwan, ma'am. Ma'am, mabalin ka iti bumali. Anya? Bumali ka manen? Ay, saanak akontento iti trabahom. Ay, agtrabaho ka pa'y. Kansay saya atam. Nagsadot ababaunan. Inong tamanan ni Nana Pasita? Kasano ajak ungtan? Kat nagtapok mat dagiti paladpad ti balay. Di ka lamas yan. Kat nagano ti impaaramid mo kankwana. Rumbang lang. Tas suswelduan tamat. Pinagawid mo kuman tani. Malamatan. Ay, saan ang mabaling nga agawid? No di na pa'y nalpas ti ipapaaramid ko kankwana. Di ka lamas yan. Maasyan ka, itikas jay. Nagsadot. Adda pa'y laganas na abumali. Inikam kuman Saan ang mabalin? Agtrabaho pa'y nga umuna. Urayan na ti sweldo na. Si kakit dimat. Ne, sa dino ti papanam? Nakagtimplay ti kapek. Anya? Nana Pasita, agpunpunas kayo pa'y lang. Malaman. Kasta nga minti imbaga ni ma'am nga aramidag, sakbay nga agaawid ak. Agawit kayo, tani, malaman. Narigat numarabayan kayo itidalan. Wen, sir, sapay magmagnaak nga agawid. Tananginamot nga rutiplit San abali nana? Ikan ka iti pagpletem. Agyaman ak, sir. Ay, gayam. Bumalbali ka kano? Wen, sir, awan igatang mi iti bagas. Gaputan nagagat, kanasaya at kaababaunan. At ito iti 1,000. Ay, agyaman ak, sir. Ikisayon tulaangan iti sumaron do aswildok. Sana, nana. Tulong kunday takan ka. Ay na, sir. Talaga mo't anagsayaat ka. Amin ko mga amo, katkaskan ka, sir. Ala, sige. Agawid ka, nana. Isardang munday ta panagpumpunas mo. Kinasarita nakdi manager itay. Nasken ka nga isagana tayo ti conference hall. Tadag meeting di ta inton umay Sabado. Kasta ka di? Iso asika ti kinasarita. Tamok anagagat ka. Dagiti daddo mga min a waiter. Nagsasadot da. Di mo pigsaan. Amangan numangagda ka. Nangangato ka no ti saad dagiti umay ag conference. Ay, naskan nga rin nagsagana tayo sayaat Nagadungarod ti ipapaaramid ni manager. Hala, di kagdanag. Tulungan ka. Imbaglakit din tadda ka. Dakkel ti may tulong mo kanya. Bakit? At the conference mi inton Sabado. Umayak mo ta? Da kamila ang tinaskan nga umatindar. No kasta, awi sa klaangan dagiti gagayam ko. Tagmadyong kami dito balay. Saan kumamat akasta? Bakit? Saan arumbang apagsusugalan dito'y balay? Nagadulakit din ay abawal kan ka. Bakit? Ado dita dagiti tattao ang mabalin mo at tulungan.
Saan mo kumaagastusan laang ti kwartam, iti awan ka askan na abanag. Agtal na ka man. Kwartak, tigas-gastusak. Iso asaan arumbeng nga agsao ka iti kasta. Sige, aramidom ti kayat mo. Ngam ibagbagaklaan ka. Nastken at tumulong ka iti padam a tao. Nang nangruna dagiti agkasapulan. Kat ti Diyos to ti makaam mo, amang subadken ka. Naiserve ka di amin ng amakan dita conference hall? Wen, ken amok di may sa participant ijay. Kasano mamam mo? Malagip mo ka ni Jay customer tayo hindi nga agasawa, anang ititip kanyak. Ah, wan, malagip kon. Nangatugayam ti saad na Jay kumpanya. Isumit lagayam nga adda dito'y conference. Kung nakit di ano nalipatan na kon. Kinablaawan nakpay nga ron. Naanos at talaga ano kasta? O sige nga ron, panawan kamay. Amangan no dapay dagduma ka sa pulan da. Mas ka na malpas po ito trabaho ka. Tapno maatindarak pa iti klase ka. Excuse me. Anya ka di tayong tinagan mo? June, sir. Kanayon ka ang makita dito'y restaurant. Siyakmat ni Arnel. Supervisorak dahito'y akumpanya. Nalpasan ti konferensyo, sir. Nag-aawit na nagiti kakadwayo at duma. Huwag nga rod. Ket gaputa si katinangas asikaso kada kami. Antoy, tip mo. Ikanak manan iti tip, sir. Una. Agyaman nak, sir. Kinapudno na working student tak. Kastagayam. Ket daytoy tulong mo kanyak, sir. Dakalabanag. Agyaman nak, sir. Apay ang nakatugaw ka dita? Agin inanaak laeng, ma'am. Tanasakit ti sikat, kanto magkaw. Nagkunakan ka nga aginana ka? Suswelduan ka tap nagtrabaho ka? Kasya na ka di ma'am. Tatalo akad sa aran dahito impalinis mo, abalayaw. Agreklamo ka? Saan, ma'am? Pumanaw ka no naumakan. Ado di tati mabalin ko nga alaan ababaunan. Saan lasi ka? Ay, saanak nga krik-reklamo, ma'am. No kasta, tumakder ka dita kat ituloy mo ti agtrabaho. Huwag na, ma'am. Di mo kiskisayan dagiti makan ijeref. Tamok ti bilang dagijay. Wan, ma'am. Danumla ang ti inumag. Nasaya at mat no kasta. Congrats iti grand opening day iti nakapimpintas a restaurant mo, June. Agyaman nak, ha? Ay na, natrabaho. Nagano tinagastos ko dito eh. Ngam sulit mat. Kita man, umuna pa ilaang apan ang lukat mo. Nagadon ti customer mo. Ay, uwan nga rod. Napuno ti parking area. Lugan dagiti agkakatano ken babak ng atat tao ko nama. Uwan nga rod. Imawag pa itay ni Mayor, ha? Nagpa-reserve. Kadwa na kano ti pamilya na nga umay mangan dito eh. Oh, kita man data. Customer mo pa yan gayam ni Mayor. Isong rod ti padpadaanak. Waiter ka laang idi. Ngamita, asensado kan June. Ada yun tinagteng mo. Maragsakan nak, Mayor. Tadi to'y restaurant ko tinapilim apanganan. Ken kadwang pa iti pamilyam. Nadamag ko ngamin a grand opening ita dito restaurant mo. Ket bigbigak ti kontribusyon nyo a negosyante dito'y lugar tayo. Tapno dumuras ti ekonomiya tayo. Dito'y a lugar tinapili. Tadi to'y ka na yan, ha? Ken dito'y ka di makal. Kasta ka di? Kinapudno na, Mayor. Waiter at idi, ijedaan a restaurant dita sentro. Ubingak pa idi. Malagip ko, katag siya saynak iti sapatos idi. Kanayon ko amalabsan di dakdakamata ma restaurant. Ang daksangasat, tanalugi mo't di restaurant. Aging ganang recap, Mayor.
Ket adtoy ka ita. Sikan ti aking kukwa iti daytoy kadakkelan a restaurant dito'y lugar tayo. Nay, bakit? Apay asim marteng ka dito isang wanan ti restaurant. Ay, malagip ko lang idi kapigpigsaan ta. Ken adupay ti kwartata. Kanayon ta amangan iti nagngingi na a restaurant. Bakit kan lakaitan? Kanawanan kwartata. Kaya't kuman, amangan ta kumay ti restaurant. Ngam awan kwartata. Nailako ta dagiti sanikwata. Ultimo balay. Gapo kanya. Gapo iti nakaaro a panagsusugal ko ide. Basol ko no apay nga agrigrigat ta ita. Basol ko. Nanay, agpaigid ka. Adarumwar alugan dita parking area. Ay, kalsada gayam da ito pagtaktak dorak. Nakita ka matlangan, sir. Isa ka di tidakdaka matam. Wen, sir. Sika. Di na ka din malagip? Ay, saan ka malagip? Ang kasla nakit-kita ka din. Siyak idi di ubing at taga-shine iti sapatos mo. Uray no naglinis dito sapatos mo idi, ipashine mo kanyak. Ket titangdan ko, igat-gatang ko iti kanek. Si kaday jay nga ubeng. Nasaya ta malagip nakpay, sir. Iso ka diti asawam? Ay, well. Umay kayo. Mangan tayo iti dayta restaurant. Tagsasarita tayo. Malagip nakpay ka di? Ay, jak man ammo. Duapay nga ado ti makam-am mo kanyak. Ti dinto nabayagan a retirado ak. Kat may sa, lakaya ko. Siyak di waiter iti restaurant. Akanaan nyo apanganan idi. Dua kayo iti asawam, sir. Kasta ka day. Ay, kat ita. Sika ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Pudno day ta. Jack malipatan nagiti nasasayat nga inaramid mo kanyak. Isungay ta. Kaya't kayo matatulungan. Nangag mo bakit? Dagiti tinulungak iday. Baligi daitan iti biyagda. Wan, kat nasaya at unay ti Diyos. Agaam mo tayo matgayam. Ay, Talaga ang nagbasit ti lubong ako nada. Numa nagtulong ka, sigurado ati Diyos, bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.